I pozdrav svima ljudi, moj ime Aleksandar sa Azeros YouTube kanala. Danas je jedan veoma poseban dan, ne meni, ali bratu Janku. Brat Janko je izbacio pesmu Janko znači Bože, povodom njegovog 18. rođendana. Pre nego što krenemo u reakciju, Janko, brate, ja želim da ti čestitam rođendan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Šalim se, brate, šalim se. Da si nam živ i zdrav i da brzo stigneš do tog miliona, mada kako si krenuo, brzo će to doći. Pa da, ne odugovlačimo. Bacimo na pesmu, naravno, sponzori uvek. Hoću ja sponzore, čoveče. Hello Smile, sponzor spota. Copyright by Čoda. Ostali nisu, čak ni blizu, niko ne može da veruje. Ja sam kao Kanu Disu, ne može me sjebe čak ni Eminem. Niko ne razume LOL, samo kidam braće znači Bože evo me. 18 dina kao fenomen, ja sam Ronaldo, te su glave ćelave. Tere perem pored mene trepere, ajde tere MC Stojan. se srce ne znaš za moje vreme. Kažu Janko jebe keve više nemaju dileme. Dođite kod nas uspeh zna se gde je. Ispalim Arsenal, Arsene Wenger. Ribre novi daj sad Wenger. Sada puna mi je kasa genge. Brate ja sam glavna vest, imam tek 18. Znam da voliš ovaj flow, crn ko Obama i fresh. Flow odličan, sviđa mi se pesma. Sad neke reči ne razumijem. Ili sam glup, ili je on iz Vranja, to ne znam, ali ono... Brate moj samo lomim, život kocka zero ili olim. Ne znam što te pecka, što te moj uspeh boli. Kada pitaju za album znači može, kada vide me u gradu znači Bože. Uvek sam u gardu znači kroš, kidam kada snimam nikad loše. Ja sam trep znači Bože. Da, nisam vratio pažnju na ovo. Uvek sam u gardu znači kroš, kidam kada Dalje bolje od Urketa. snimam Bolje. nikad loše. Ja sam trep znači Bože, svaki ves malo vožnje, ej. Ali Janko uvijek forsira ove neonska svetla, ali to mi se sviđa zapravo, mnogo dobro izgleda. Traže pozdrav u live. Svaki ves malo vožnje, ej. Kada vide me u gradu, traže pozdrav. Porsche, znači imamo copy strike by Čoda i sad ćemo imati copy strike by Baka Prase. U live po kralju znači Bože. Mnogo moćno ovo urađeno, brate, ovaj krug sa neonkama. Moja braća zna se ko su, najbolji su me. Ovu scenu sam gledao kod Debuga na live streamu kad je editovao spot. Moja braća zna se ko su, najbolji su me poslu. Janko znači Bože, opet tvrd svoj je. Ali samo nije mi jasno ok, MC Stojan u spotu, ali ništa ne peva niti ne peva. Prosu. Čemu poenta? Reklamiranje. Ja sam Don John Gotti, da li imaš nešto protiv? Kažu Janko niko ne može ko ti. Ako moj štron otmi, moje trone svaka cima me mala. Brate kažu sam Doni šećera, ja kažem ala. Izvinjavam se što nisam rekao hvala, kraj svakog serijala sa Balkana. Sutra kačem svoje zlato na zidu, Bože znači kažu Janko na spidu. I to je samo što sam brži od vas i svi su gasili batole, sam dodao gas. Kada pitaju za almu znači može, kada vide me u gradu znači Bože. Uvijek sam u gardu znači kroš, kidam kada snimam nikad loše. Kroše. Ja sam trep znači Bože, svaki vers malo vožnje. Kada vide me u gradu, traže pozdrav u live-u Janko kralju znači Bože. Vožnje, kada vide me u gradu,
Strašne pozdravi u live-u, Janko Kralju znači Bože. Algaz, brzo, brat, jebote. Znači, ili sam ja glup ili on ranjanac, ja ne znam šta je. Znači može. Dobar prelaz. Znači može. Znači može. Znači može. Znači može. Što je stavio neku običnu bijelu majicu, bolje je stavio svoju majicu da se malo izreklamira. Directed by Debug, naravno. Hello Smile, sponsor. Dobro, evo, jedan like za brata. 275 dislike. Kako vas nije sramota čovjeku rođen danas? Evo ovdje like. Dobro, evo ovdje njegov Instagram, majice. Požurite, ima sam još 200 komada. Dobro, directed by Vuk, dobro, Debug, kamera Debug, video Debug, asistent Đorđe Rajković. Dobro. Aha, veliko hvala modelima, evo izreklamiraju modele, tako u opisu možete naći, zapratite brata Janka, zapratite i mene i majice možete poručiti na Azoros Gaming Shop Instagram profilu, ostalo još par komada i to je to sve u svemu. Ono, mislim, nije nikakav diss track, nije ništa onako sad posebno, mislim posebno jeste, ali što se tiče scene, Janko radi ovo za svoj 18. rođendan, tako da... GG, brate moj, samo rokaj, samo napred, milion je inevitable, što kaže Thanos. Hvala ljudi svima koji ste gledali reakciju, ako vam se reakcija svida udarite like, share, subscribe i to zvonce svoje sljedeći put kad izbacim klip. A mi se vidimo u sljedećem videu, ćao! I'm on the back.